Whaatalo whātui lau whaafunga angale nei tū lao leaso, alumaya, o nisi ne o tātou reporti o mwhaina tū whāta CLO Radio Samoa, mo lau whaafunga anga. Walatai le iwa masina talona tū lai mai le whaalavilavi mō tueka, lena mali waise talavou luasfu fitu tausanga mai Samoa, o talavini saunoa Latina, a o lea whātua atu ina mai ilo ilonga msa ili linga, ale puli o maliu, pule coroner, ile maliu wai o lea talavou. Mai tu sai ma reporti na maliu talavini ilo na mana vai no le asu mai le afi, na afi ai le fale a o iai le alii, mafua mai ina ua muse ulo fai mea ai na ngalo o na ave ese mai lungo le o ngā umu. Na tūlai mai le mu ile tausanga na mawai atu nei, luo o lua lima, ile asu sumale iwo o kitopa, i se fale eno nofo mau mawai ila ato tanga lulue wha vai taimi. Isa ililinga le pule o maliu na whailo ai e le iaini wha maumonga. Mani vae ngai whailo ai sa iaini ngai o inga whaariso tū la fono na mafua ai lea whaalavlave. Ana whailo fo i le pule ngore tine i mum whaalavlave tupu whafua sei po le Fire and Emergency Services o se mu na tupu whafua sei e le whaapea na mawhauwhawina. O le tasio vae ngai peo na lipo tia mai le teo whaavau maloa New Zealand na maua iso suenga e le iola pe le lei foi. Ia whailo aso po smoke alarm o le fale lea na afia. Ele o mauti noa foi pe na ave ese. Ia whailo aso ai le itupu le whaalavilave. Whamawina foi lo na taumawhai no ni ava malosi a o le itula i mai le whaalavilave. An maua i reporti ini na itu la a o le itupu le whaalavilave na ia tala noa atu isi o na ainga i lo na toa lua i Samoa ma whaamatala i le taavale na mawhai o na ia whaatawina tu langa o lona fia tele i lea fo i whaamanuianga, e tu sai mana tau mawhainga i le nei atu nuu. Whaamauina le mana tua ai e a inga mawo, whaapea tangata na ngā lulue whaatasi ma talavini, o se ali i whinau mga lue malosi, o se tamaa e alofa i lana whanau, whaapea fo i siona toolua maona a inga. Ua whaalia fo i le kampani o whaatoanga o lo ngā lulue ai tangata o ngā luenga whaavaitaimi, o lo o sila totoa i whale, ia lelei ma malu puipuia mo i lato uma. A watu inatu fo i wha maisenga le pule o maliu po le coroner i le ainga wha vau, a ua ia whautua ina ainga uma i New Zealand, ia awa lava nei tu ua le o ngā umu e o la pea i taimi o ngā sesenga, a ia mautino fo i le ola o whai lo asu. Inisio tala watu ina mai nei se wha mauninga ma le mtanga luenga le soifua maloloina New Zealand, amata atu le so a fai e anga i atu se tangata le fale mai. Ono se fautuanga lana fo mai po le GP mo sia ke le kanesa le tau fale po le bowel cancer. E ona tu ina atu i lea tangata se itu ai ngai loilonga po le fit test. E mawhai ai ona siaki o ia, mai loa ai fo ele fo mai tangata e mo mia ona vave whai ai loa ni tonga fitinga. Whamanino le Health New Zealand i lea whainga fau o le atu i titi ai le paseno tangata o lo whaatalitali mo sa ililinga o le wha ato to tonu o le manava po le vaenga uta o le colonoscopy i le tolsful pasene ma vave i loa ai tangata e ono mawalunga tūlanga o afianga ma whaatino ai tonga fitinga. Ta ua o e ua mautino le afia po le positive test o le avave ona whaasolo i ai tonga fitinga uma. Ai moe e leo i se tūlanga o ngaonga po lower risks, e mawhai ona wha au pēr tong fitinga e o lātou lava ia fō mai po GP. Mo le sila fia le kānesa le tau fale ua wha mawino le kānesa leo o lo na lua i kānesa ua wha alia le matau tia ma o ngaonga tele, ma ua toa tele ai tangata ua mali liu mai te tonu New Zealand. Le silia ma le afe lua se lau tangata e mali liu mai i tau sangata i tasi. Mai tala mulmuli wa vea nei le fale ainga o le Tala Fine Dining Restaurant, mai aukilani nei, maulua i fale ainga i le Tala Whaasolopito New Zealand, ua mawaina le whailonga tāua loa wa tāua o le Michelin Star. Ile ngata i lea matatia ua avea nei le fale ainga, maulua i fale ainga Samoa i totono New Zealand, ua mawaina lea whailonga tāua. Ua awai atu ai nei Tala Fine Dining Restaurant, ma se tasi o sui wa aloa ia i lalo le Michelin Guide o New Zealand, le tau sanga le nei lua o lua ono. O le nei fale ainga o lo o whaotinoina le li kuka Samoa ia Henry Onesemo, ma si ona to o lua ia Debbie Onesemo, ma o se fale ainga o mawhai ai ona whaasoa atu e lea alo Samoa, i tu ainga mea ai tau mawha Samoa ese, whaonga ai me to tia ma awala wha anei ona po,
e whaali atu ai I tangata lau tele. E pei foi o nei e wha manino o le ingoa o le tala, o le whaamtala ino o tala I mea ai tau mawha Samoa, ma le whaatinonga I tūlanga ese, I tūlanga maolunga, whaapea foi le lalo langi. Na moli mawina le tutulu o Henry Onesemo ina watau au ina atu le whailonga, ma whailoa atu ai le fofonga le pokalame, le ave ai o ia, ma lana fale ainga, ma ulua I Samoa mawaina le Michelin Star, ma o se matati au pito I maolunga le I tūlanga o ngā sesenga o mea ai tau mawha. O tātou telefon nā, mwhaina tū CLO Radio Samoa mo lau whaafonga angale ni tū lau le aso, whaafetai whaafonga mai, toi mawasisi whaupoponga le aso atai au, a mora te minei, tau whaasau fua.